भाई मैंने आ भौण मैंने देखि पारथि एबे म आसी हम गार टूर्नामेंट चलछि आ टूर्नामेंट रो गोटे इनिंग सरी गलानी आ गोटे इनिंग बाकी अछि देखिया केम चलछि खेल कोन चलछि इतना 6 बॉल रे आउ 20 रन रा आवश्यकता दृष्टि करा पड़ी ए ओवरटा को गोल के दियो एटा तर फाइनल डिसीजन नेक्स्ट राउंड का मानुष को एरबंग एरबंग सपोर्टर आप पाखर पहुंच जाइछंती देखा जा को खूब सुंदर खेल जाउछि मातमगला क्रिकेट स्टेडियम गोडकर मारे दर्शक माने भरपूर 70-80,000 उद्गल आज अशेष अशेष धन्यवाद दर्शक मानक कम तू जानू रे देखु इठे सिठे केते लोक दे सिठे सिठे रे तांकरी प्लेयर बच्चे खाइबे बोलर जनक देखा जाऊ बच्चे खाओती कि नहीं खाइला 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 कैप्टन मिस्टर मनोज बापरे विद्यापति सुनसान मंदिर दर्शन जो दवा पाई स्कोर आवश्यकता करथिया बरे बोलर मंत्र विकेट आउट देखिया पाई प्रत्येक बॉल को बीट करिया पाई दारुगंज एक सुंदर मैच आउट और आउट कप्तान आउट हो गले 3 रन मते लागुची एरबो जितियो बोलिंग करची एरबो खेलुची बिटु आवश्यकता 23 रन आवश्यकता बाड़ेले हे जो बाड़े रन को बॉल ठीक अछि हेले जदी बोलिंग भल हैला ताले जितजिए बैटिंग राजा बैटिंग करके व्यक्तिगत धन्यवाद साजिश एक रन चल रहा करे टैबलेट के जरिए स्कोर को जीती करिबार चाहिए कितले साथी क्षेत्र में टीम पर मौजूद थे निश्चित भाव रे हमें आशा करी टीम के द्वारा विकास शुरू करिए बोली साथी खेल भाव से भाई हमरा 11 रन रे मूल्यवान पांचो के जिम्मेदार खेल रहे एरगरा 50 रन के लक्ष्य खेल रहे देखा जाए आज जिला के शुरुआत परस्पर विरोध 3 बॉल 16 भाईला छक्का रे भाईला आउट कैच दुई बॉल 15 रन देखा जाऊ किंतु हारिबार चांस 98% अष्टपर समन्वय आवश्यकता निश्चित भाव रन नहीं आवश्यकता
निश्चित भाବରେ ଚଳାଚଳ ଶିକାର ସହିତ ରାଜୀବ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ବିକାଶ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜୀବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ବିକାଶ କରିକି ଯେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରମଳାର ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଚମ୍ପିୟନ ଦଳକୁ ଏବଂ ହାରିବା ଜିତିବା ତ ଲାଗିଛି, ଭିତରେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ସେତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆର ସିଜନରେ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବୋଲର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେବାରୁ ଅଧିକା ରନ୍ ବି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଠିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା 12 ବଲ୍ 23 ରନ୍ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ଖସିଯିବାରୁ ଆମେ এই ମ୍ୟାଚଟି ହାରିଲେ। ଏ ଖେଳଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ ବବୁଲ, ଯିଏକି ବବୁଲକୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଚଟି ଆମ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଆମ ଏଲବଙ୍ଗର ମୁକେଶ ଯିଏକି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଇଟାଲ ଓଭରଟି ରାଜୁ ପକେଇଥିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆଜିର ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2023ର ଯିଏ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୀରତୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମ୍ପିୟନ ରାଜୀବ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚମ୍ପିୟନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ରାଜୀବ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।